Jigitlar, Allah tilasa, tezden sizde. Bunda toplanan qozlar, kapşını ördekler, bunda bizim qozlıqlar, mesela от яллары, конские гривы, 2 пакет полностью, бunda 40 штук почти. Победа будет за нами, Allah tilasa, Allah tilasa. Нурлатцы, земляки, Allah tilasa, победа за нами, Allah tilasa. Не подведем. Да. Не подведем. Самое главное, духом не падайте, ребята. Чтобы мы были едины, друг друга слушали и не бросали. Самое главное, какой бы случай не было, ребята. Bizda kelib chiqqan endi Ukrainaliklardan yigitlarning hallarini bilirga. Пока, давай, Роберт! Давай. Счастливо! Удачи, спасибо большое тебе. Давайте. Нурлат вас ждет, ребята. Мен бүгін бұл жырымды бағышлайым. Біздің келешек күрішкен. Украина яқларында қызмет етіп, біздің еліне яқлап күмірлерін берген. Үз тіріклері біле кеткен. Мобилизацияға кеткен. Біздің патриот егіндер үшін. Яшап қалып, бұл біздің Татарстанда бірден-бір 26-шы отряд спецназ егіндері. Алар барысында вафат. Алар ülkede biz operasyonlar kömürlerini verdiler. Alар біздің егіндер kömürlerini verdiler. Asker olabilir бастауы. Біздің сağlık. Яшап калыйк, янып калыйк, милләтебезне бергәләп саклап калыйк. Татар телен саклап калыйк.